Malti għal post ideali biex kumpanija tiftaħ il-bibien tagħha u tkabbar in-negozju. Dan stqarru ma' One News David Vella, il-Kap Eżekuttiv tal-kumpanija tas-software Altaro illi topera mill-Life Sciences Park f'San Ġwan. Is-Sur Vella qal li l-kumpanija bdiet berba minn nies jaħdmu taħt l-art u llum għandha aktar minn 40,000 klijent f'121 pajjiż madwar id-dinja. Il-portafol tal-klijenti tagħha jinkludi ġganti bħal Amazon, NASA, Microsoft u anke BBC. Altaro għandha l-fuq minn 110 ħaddiema imferxa f'uffiċini differenti fosthom fl-Istati Uniti, il-Ġermanja u Franza. Għalija l-opinjoni tiegħi post ideali biex tibda kumpanija tiegħek starting from a startup and growing up, jiġifieri. Il-workforce, right, I mean it's find bilingual workforce with an international company. U l-iktar ħaġa importanti narajna li after spending long hours at the office, you can still get a good quality of life. You can still go if you spend time with your children or maybe go out. I mean, il-dynamics li għanna Malta, we're very lucky to have them. Il-manager tal-kumpanija tal-farmaceutika Alvogen, Kent Winsner, illi topera wkoll mill-istess binja u hija mferxa mal-erba' tirjieħ tad-dinja, qal li mindu bdiet topera f'Malta fl-2014, il-kumpanija kibret minn 12 il-ħaddiem għal aktar minn 50. Ma' One News, is-Sur Kent qal li Jkabbru l-operat tagħhom f'Malta minħabba l-infrastruttura soda tkabbir, is-sistemi edukattivi eċċellenti u l-ħaddiema mħarġa. Strong infrastructure for international business and growth, including the well-trained workforce, multilingual workforce, and a commitment to international business because we were making a long-term commitment to the country. And we wanted to make sure that we could build and grow the business here. Waqt żjara fil-bini tal-kumpaniji, il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona stqar li jinsab gburi li l-gradwati fix-xjenza għandhom l-opportunitajiet biex ikomplu r-riċerka u jiżviluppaw fis-sem tagħhom lejn industrija farmaceutika globali. Fakkar kif mill-2013 l-hawn in-numru ta' ħaddiema full-time fl-ICT żdied bi kważi 39% u llum jirrappreżenta mal-4% tal-impjiegi kollha full-time f'Malta b'aktar minn 7,600 ħaddiem. Preżenti kien hemm ukoll is-segretarji parlamentari Silvio Jkabbru u Deo De Battista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.